Samuel ƒe agbalẽ velia ta 18. Absalom ƒe ku. David ƒo aʋawɔla siwo nɔ eŋu la nu ƒu eye wòɖe aʋakplɔlawo ɖo ame akpewo kple alafawo nu. Akpa ɖeka nɔ Yoab nɔviŋutsu Abisai, Zeruya ƒe viŋutsu te. Akpa evelia nɔ Itai, Gititɔ la te eye Fia David ɖo be akpa etɔ̃lia nanɔ ye ŋutɔ yeƒe kpɔkplɔ te hafi. Gake ameawo gbe nɛ hegblɔ be, mele be wò ŋutɔ nàkplɔ aʋalɔgo aɖeke o, elabena ne wòahiã be míasi eye woawu aʋalɔgo la ƒe afã la, womatsɔ ɖeke le eme o, woanɔ wò ɖeka ko dim. Eya ta enyo wu be nànɔ dua me le afi sia eye ne aɖaŋu aɖe hiã mí la, nàɖoe ɖe mí. Fia la ɖo eŋu be, enyo, mawɔ nu sia nu si nyo na mi ko. Ale David nɔ tsitre ɖe dua ƒe agbonu esime aʋawɔlawo katã va tso eme. Fia la gblɔ na Yoab, Abisai kple Itai be, mixa ɖe tanye ne miakpɔ nublanui na vinye Absalom. Aʋawɔlawo katã se nya si fia la gblɔ na wo. Ale David ƒe aʋakɔ la ho aʋa ɖe Israel ŋu eye wodze aʋa la gɔme le Efraim ƒe ave la me. David ƒe amewo ɖu Israel ƒe aʋakɔ la dzi. Wowu ame 20,000 sɔŋ le Israelviwo dome gbe ma gbe. Ame siwo bu le avea me la sɔgbɔ wu ame siwo wowu. Le aʋa la me la, Absalom va do go David ƒe amewo. Esi Absalom nɔ eƒe tedzisɔ dzi si yina la, tedzisɔa to logoti aɖe ƒe alɔdzewo te eye eƒe taɖa ku alɔdze aɖe. Tedzisɔ la si dzo, do le ete le esime eya ŋutɔ tsi ɖe alɔdze la ŋu henɔ nyenyem segblesegble le yame. David ƒe amewo dometɔ ɖeka kpɔe eye wògblɔe na Yoab bena, kpɔ ɖa, mekpɔ Absalom wòtsi kleti aɖe ŋu. Yoab biae be, nyateƒea? Ekpɔe le afi ma hafi mewui oa? Nenye ɖe nèwui la, anye ne mana klosalo 10 kple alidziblaka 10. Ŋutsu la ɖo eŋu be, ne ana klosalo 1,000 teƒe 1,000 hã la, nyemawui o. Mí katã míese fia la wògblɔ na wò kple Abisai kple Itai be, le tanye la, migawɔ nuvevi aɖeke vinye Absalom o. Ne magbe nye mawɔ fia la ƒe gbe dzi o eye mawu via la, fia la ava nya ame si wu via kokoko, eye wòe anye ame gbãtɔ si atsɔ nya ɖe ŋunye. Yoab gblɔ be, migagblẽ ɣeyiɣi nam o. Tete wòtsɔ akplɔ 3 ɖe asi eye wòtsɔ wo nyrɔ ɖe Absalom ƒe dzi gbɔ. Le esime wònɔ nyenyem segblesegble le logoti la ƒe alɔdze ŋu. Yoab ƒe akpoxɔnutsɔla 10, ame siwo ƒo xlã Yoab ɣe ma ɣi hafi la, lũ ɖe Absalom dzi hewui. Tete Yoab ku kpẽ eye eƒe amewo dzudzɔ Israel ƒe aʋawɔlawo nyanya. Woda Absalom ƒe kukua ɖe do globo aɖe me le avea me eye woli kɔ kpe geɖewo ɖe edzi. Israel ƒe aʋawɔlawo si yi woƒe aƒewo me. Absalom tu ŋkuɖodzikpe aɖe na eɖokui le eƒe agbenɔɣi ɖe fia ƒe balime elabena egblɔ be, viŋutsu aɖeke mele asinye si ana nye ŋkɔ natsi anyi o. Ena ŋkɔe be Absalom ƒe ŋkuɖodzikpe. Wogayɔnɛ nenema egbegbe. David ƒe Absalom. Zadok ƒe vi Ahimaaz gblɔ be, na míaƒu du ayi aɖagblɔ dzidzɔnya la na David be Yehowa ɖee tso eƒe futɔ Absalom ƒe asi me.
Yoab gblɔ nɛ be ao, manye dzidzɔnya na fia la be via ŋutsu ku o, nyemele dɔ wɔm ɖe afi aɖeke o. Yoab gblɔ na ŋutsu aɖe si tso Kus be, yi nàgblɔ nu si nèkpɔ la na fia la. Ŋutsu la de ta agu eye wòdzo. Ke Zadok vi Ahimaaz gagblɔ na Yoab be, ne nu sia nu le dzɔdzɔm hã la, maƒu du adze Kusitɔ la yome. Yoab ɖo eŋu be, vinye, nu ka ta nèdzi be yeayi ɖo? Nya bubu aɖeke megali míagblɔ aɖo ɖee o, eye ame aɖeke mele dɔtsɔho xe ge na o. Ahimaaz gaɖe kuku be, ele eme nenema gake na mayi ko. Yoab gblɔ azɔ be, enyo, heyi. Ahimaaz to mɔkpui aɖe si to gbadzaƒe la eye wòtre ɖoɖo na ŋutsu si tso Kus. David nɔ anyi ɖe dua ƒe agbo eve, egodotɔ kple emetɔ dome le ɣe ma ɣi me. Esi gbetakpɔla la lia gli la yi gbeta kpɔ ge la, ekpɔ ame ɖeka wònɔ du dzi gbɔna wo gbɔ. Edo ɣli gblɔ nya la na David. Fia la ɖo eŋu be, nenye eya ɖekae la, ekema nya aɖe le esi. Esi dɔla la te ɖe wo ŋu la, gbetakpɔla la hã kpɔ ame bubu, eya hã nɔ du dzi gbɔna wo gbɔ. Edo ɣli gblɔ be, ame bubu aɖe hã gbɔna. Fia la ɖo eŋu be, ɖewohĩ eya hã anya tsɔ nya nyui aɖe gbɔnae. Gbetakpɔla la gblɔ nɛ be, ame gbãtɔ ɖi Ahimaaz, Zadok ƒe vi. Fia la ɖo eŋu be, ame nyuie, etsɔ nya nyui gbɔnae. Tete Ahimaaz do ɣli gblɔ na fia la be, nu sia nu dze edzi nyuie. Ebɔbɔ de ta agu, heyi edzi be, woakafu Yehowa, wò Mawu la, ame si tsrɔ̃ aglãdzela siwo tsi tsitre ɖe ŋuwò. Fia la bia be, vinye Absalom ɖe, ele dediea? Ahimaaz ɖo eŋu be, esi Yoab gblɔ nam be mava la, ameawo nɔ ɣli dom hoo, ke nyemenya nu si tututue dzɔ o. Fia la gblɔ na Ahimaaz be, lala le afi sia. Ale Ahimaaz dze ɖe axadzi. Kustɔ la va do eye wògblɔ be, mehe nya nyui aɖe vɛ na nye aƒetɔ kple nye fia. Egbe la, Yehowa ɖe wò tso ame siwo katã tso ɖe ŋuwò la ƒe asi me. Fia la bia Kustɔ la be, vinye Absalom ɖe, ele dediea? Ŋutsu la ɖo eŋu be, nye aƒetɔ fia, wò futɔwo katã nanɔ abe ale si ɖekakpui ma le fifia ene. Fia la de asi avifafa me enumake, eyi eƒe xɔ me le xɔ tame. Efa avi hegblɔ be, o vinye Absalom, vinye Absalom, ɖe maku ɖe nuwò hafi. O Absalom vinye.